festival na nkasa Miami Kobe. Oh, okay. Na me one of the special guests of honor to the festival na esiwo Domano. Okay. Kobe. Na mo ti minimu asab kakra. Okay. Amrantie no bebre wa ya na sabi omono mosa. Bebre wa ya no mono no kakra. Okay. Bebre wa ya na sabi omani ni omo so. To mo yes ade na ya na hu kakra. They say indication just many of them has happened before. Okay. In your coffee or popular tina as I am aba. So share maybe an abranti coffee gina near branti ni gina we shared said ye buy na. Ni swomu de wait me akase e bia na ye planting. Coffee aduma branti ejuma odi okruma pa be kase yes ma wo mpo a. Yempase e beji adi. Na obi be kase wa gia tumpa so koye saade ne na ese wo se nipa ko no ni trimusu. Okay. Bia ne bia no wo se itumi pe baby de omo famra kwan so that physical or spiritual sabi sa kofi anya na ni bia mu a ye ni yeto ani yanto bi de mfanchi obi wona omo di ne yere na tem no besra se omo be careful sabranti ogina na so say putuprumu yes ya cutting sa and ya cutting ko for stars okruma. Ebusia ebeto monte so say yebra Kofi Adoma wanwani eto akanani no kwasem say asemi beto monte so no Ghana fo yem hye pie ba afi ko wi achi na kwakwa say eye gun powder eni ade anope ya me no ka say Angel TV Angel FM eba be release video na e call so ewo afacha na say e ma asemi eto no e kan yebra no eno kwasem say ye hu video ne ye ma hye afi ye bisa say Kofi Adoma no onyo obi akeke oyobi a oye public figure edom nyina anim no enu nti ogina hono nipa no wehu se Kofi ne gina wei enu nti Ghana fo ye bisa se so ade ye tu ni eye sign eye amane ana ade ne ba ya ni petitiri te se Kofi Adoma wanwani gina wa enu nti ye hu na yakwakototuo ama enne wakwakohia akwanhia kakraka akwakoba se ne hu akwakoba bi mensa ka nyame nipa kese ba ko me nchen ha edin a wode so ene Bishop Sam Owusu kama ho niema Bishop Akwaba. Bishop Achomo Akwaba. Yo, Mera mejo super. Papa ya bra Kofi Adoma wanwani papa megide se onsa aka video ni bi when ye bia hwe ensam no mba ye na ye tie yam hyehye ye hu video na fe ayam hyehye no kwa ye mo afi ehun komo nso kwa kodosu ye pa ma me ni kan bisa se onya video ni bi hwe ye no sai na wote ensam yi wana se oje no fa yo me da wase me chia Ghana for ni wiase for nyina mo shop platform yi so mate se me some platform ni powerful pa na me shop no ma mo so na mo nyekese amen papa se we ya na me so me chance through the social media na me hu video no na mate asem ne baaye no mate te hu asem kasa ni nyamu no festival na nkasa Miami Kobe. Oh, okay. Na me one of the special guests of honor to the festival na esiwo Domano. Okay. Kobe. Na mo. But asem no de shede hunu ne sa timba ya mbete sa asem si ye. Mse ade de pharmacy wo Domano. De ade ana mani de akiri pa ko sabi. Because we na me ho bo mu na picture wo mu crofo cra frame busa me se me hu ya na de ne si ye ni ade a na me so man to me ankire mu bia because am tie say si ya ansa na me duru ho nti minimu asab kakra na me ba question obusa me no so se now say now se hu ne fa say na me se bi hu ne fa in fact se bi asefem kakra pa na ade a e wo se ye nyina ye condemn me se ekobasa wo mu se culture values ni se de ye boy bra kroma ene se de ye na no ye gigi won so ni ade me se bi nyame adom ye panyini na me tena ampanifo mu so kakra na me se bi nyame adom ya me ga manche asafo ache o kroma se bi na ma me so asafo ache fo no mo ya asamta mo ta ne me na mo tuo ni bi na mabuse mu asem na mu echechire mu kire me na ese ade na nanom di jaaye I think say e was ye sheda aye ni training crofo ni ye pa na ye hwe say omo toto nso omo main nipa because most of the time once omo woni pa mu na omo toto ade no
Baby any pana bochen kujina no amoto. Em say ha adwene kakra. Mesre say ye behwe na ye yi sade na firi ho. Na areho say abrantie bi te se Kofi Adoma woni. Obi anim no kruwa sabi mpani nkwala foreigners is a well known face. Na sabi we be kaso we hu no na ade no koba asa. Na ase akoya ade a asai nipa na sabi yanua no ne ho adidam. Na areho ye nim ba bi kura kopom na se ne kana koye kana kakra. Na be bon pa ma yanua no. Ni asre wrade ho adom ne ayaresa. Se wrade nyame bi ho ne mobo. Na enkwa base ne life depression in your macrani at the uncomu na emano en lose in life mental health in your day psychologically and spiritually sani ema we mu yade emu was say said that hwehwe mu yi e wo sunsun hwehwe so abrabo mu ni ade because nema bi ensikwa bi ensikwa bi si bia na wase ti me so say bia ekoye ni mu Papa, afe yen hwe Kofi Adoma wonwani personally no. Onye nipa bi asabi nipa bi akeke. Enti ne Ghanafo kanesa asade no ye yise eye sunsumu asemfe betima ba se eye planting because Kofi obi animu no na bebia nipa no otutu ni gina ene bebia Kofi gina no untimi nka se wanhu no uhu se ogina ho ena etuo no otoye ene ka no papa so bi ka se ne esiye eye planting a oni nipa na ya adwen. Well, a bit me a basa so until say police for investigation they prove otherwise now. So my evidence of that ne kana. I'm not here no be brave why na sabi omono masa. Be brave why no mono kakra. Be brave why na sabi omani ni omo so. To mo yes ade na ya na hu kakra. Tina me din kakra say emre do see said that restraining on kakra na so mo yesa agro no kromo okro sa agro na etimi fa kwan bi so na ye me sure say mo ben ba bi enipa wo ko bibia betima si dey say indication a say many of them has happened before enu Kofi o ye popular ntina asa ya asem aba enye one enye ade a afi na esi esipa gasi nkofo bebre pra e wo sa ade mani muni ade so wo hwe baby ana branti Kofi gina ne branti ni gina na wo hwe de de ba ye na ni suo mu de wetimi akase bia na ye planting but for now ye nyanti police for report na ye hu investigation ko mu yie ni ade ne de ebe nwa se betimi akasa say bia obi na e share that plan ye say opeso say abranti na ni ana so kuno na ne nyina mu no aya areho sampa se wa ohwa nipa bone sem na nipa kro no se wadi se ye a friend saying mistake say ye friend saying plantain Kofi Adoma branti adwuma odi okroma pa na be kase yes ma wo mpo a yempase e beji adi na obi be kase wa gia tumpa so koye sade ne na se wo se nipa kro no ni trimusu pano ya bro nipa wase ye fakwa bi so ne ye de mo faso wote ase na mpo se nya no kra na ye mistake kra nso a ene kwa se eja brante ne sa obia na wo bia no wo se itumi pe baby de omo famra kwan so that physical or spiritual de omo faso busuafo no hwe de omo betima ye because sabi sa Kofi anya na ni biemu a ye ni ye to eni ye nto bi de mfanhye obi we be call hospital said den yes we ni asaya forever na wo hwe dwuma brante adi ni baby abra wa bakudu na wa ya brante na all of a sudden e ko ba ne sei wa brabuma Eddie pa ye sure say Eddie one na mu di ne yere na tem be sere se o mu be careful na ne yere no so be sere se de o kan na no tum no konkoso an kan no tum we kura ni kwanse nkon na be so be ka ho asam koso wo ba woti ase wo kunu na de ato na ni e kokokoko ba wo na be suye wo nti menyi obi ano enkasa niema bi sei no yo ba ka no tum ma abrante ni pie ana se ni assistant bi na emeka ho asem woti ase because wo na asem no ekoba beda so ni kwa se nipa de o ma no go wo so na wo so feel depressed na wo so yes stress because we hear all the sanity
we hear all the peace and all the share brante no ti say ba ye ya woni ko Dubai mo ba mo froha ukunu dampa so obefa no so ne nsa obi ka ho sabi obi ama me so ni mu oh hwe Ghana fo kwan am fa so mo de maami fa so mo de brante ne fa so ne niam ne ade Ghana fo kroma say no wa anya careful a obeton what you say Emma ombenya wato atete wawe a omontin so ti mesere maame no so say mesere na Kofi Adoma yere no obia de asem bia ba bi mo nkasa bio ba bi obekasa bia bia court ana mpanefo anim na ho na ho so kasa arentina ho kasa kire public no public ne hili ukunu ade na be ya ma ukunu no public ne nya bibia ma ukunu no sade asem yi baae what you say no motimi asem yi si December mo December mu ne si December 26 as 25th mu ana program ne ba so a be kra me ko bi asem na ntumi mpia ma be pimo ne obi o ye popular say pa na ho asem ntumi ama na asem komo ya de eni kwan so mo ma asem ne pi ma me ne mesre no mo meka ho asem bi reply obi a bi mu ono na ade ato na ni ono na ade si ne nsem omre no hwe ne ku ne ku nto no mane kuro to na dwuma so papa yen hwe maame ne de no na ewia ya to aso sane wo kan na asem ne baaye no wo mutimi ekrakra asem no se MP abonten so ko si se yes sister Fia Pokua ebe make sa post no on Facebook wall ansa na sansem nyina eba abonten amaye hu ebe to monten so na fe Ghana fo kan asem no chia no ebi se o ye gunpowder keke ebi se omo kan bebre enti na unyini se ne wo se eyere eye makunu fi se ni kunu no or your public figure or big media platform e ho no betimi address nti se ne asem se yaba na Ghana fo chirim se ne wo munim ono so na yere na oda ne kunu nachi nti ne memra bonten na mechirim obechirim ni ya tena se ho video ne hu se anya se ne asem no baaye no na ye kam yanka ne yi unyi ni se ne oye ne kan ne kwan so ano wa ne kwan so ano nenso sa akoye oyere na akoye se ono na ade ne kura no no yade no on se ye mamu ha sei no no kura bi a wo beka bia na obi so won opinion obi won na sem na tem di wo yanum dodo o kroma nti eno na me sere no sabi me sere no se mo nyi obi anu bi mo mfa obi PR system no so wa anya careful no wan hu nipa wo so kasa ma wo at any point bia sabi nkrofo de nsem beto so ma mo ankasa mo be feel bad o be kakra na afi wo feel bad bi mu afili wo a wo sam ka wonya hode ni nyina na wo so de hwe okuru nya ni gye de hwe okuru no wo ti ase na afi na wo momu ni ye di chan ya be channel insult na ba wo so so ti ase nti anu na me sere no se me ya sure se Kofi wa assistant or PR or nkrofo or ni omo ye media works ni ade momu na wo so mo kasa e de ma no so wo check wo study PR system ni ade bebre most of the time oba na ni kwa so kasa wo ti ase on se oba bi kura kun film na se oba no kasa bebre na ayen krofo nyina anwa sa ade na obi asemato ani na wo kasa sa what you say because the one we are sitting na beja wako wonko na aka wa oni nkuru nete wo nti so unya all the sanity and peace to take care of your husband enkoba say obi be channel insult any ade bi di ama wo me study comment ni bi ni ama ni ade obeka asem ni wi ekura na afere nkofo bi anya ade no ma me ni yentrofo ana ma me ni yesi ana ma me ni twantro ana ma me ni kase be hu nya sasa nkai ba but what them can say yeah na bofra bi ana assistant bi ana ne PL bi ne kan ya menya so say nka be directly to the woman like that no no anya na somtwe no watumi aye on say me sanso ye peace ambassador minim say woni mu okay United Nations peace ambassador to Ghana nti me kan so bia ho nsem bebre na me ye mediations bebre na me organizations bebre wa me kire o mo kwan mo fa so a o mo fa so enye omo peace settlement no money agreement ni niam na ade wo nti some of us yet na se na yesterday bibia yetumi wo se da bi we fa ha enye wo so fa ha na ade nti apart from some you dey for me so ye United Nations peace ambassador bia na woni papa da se kwa so mo ye hu en so okay de nyame asenso wo hu papa fe yen hwe Kofi Adoma na brabo ne nti America se yen hwe na brabo ne se Kofi ni pe bia ne ho abasem bebre wo Ghana ha ye hwe se be 2 years ago nkofo bi koche no bo no ye hwe one ne yere ne former wife ho nsensem a e baaye ukọ media no so a one amanfo be benye nkita ho asemi si ye nye obi kwa na ba media no so abekire se one Kofi ye interview mi bi
Emma ne catch Kofi say ni interview na waye no onyin film mo onyin fi public Kofi enyi enu nti enam so ma onu aye Kofi bibi enu nti ne atu Kofi no onim ne nti asade no atu no wakoye sofo pani na onim sunsum nsemi ye misa se ne atu ye bra Kofi adoma wonwani ye beka se sunsum sem bibi kramu ana yo me da se bebre mera ewiase ade bie ni we beto nipa eni fili baby okay bibi nsikwa bie ni wesikwa okay election ye koto aba bi sore ye wadi ye wani de onya aware de wanya aware okay bibi nsikwa either knowingly or unknowingly there must be something that is causing that sound bibie no wi asa na so bie no o ti wi asa na brabo no o fitinya no yi se sa na yi akobi ayi okay sa ni passe ya nkasa akobi asa sa na nya problem akobi anya problem okay atie bia to bia no there are certain causes there's cause and there's effect okay every effect be bia there's a cause and every cause there's an effect okay nti abrabo na ye bo no so wan hwe wo ye na wo spiritual background no spiritual protection system no enya strong na community a lot of voices any power as to any level of growth bia be lusu okay asem bi bia be ka bia betima ya ho mame emra na Job ne meto party na asem to wo mo physically no se na ye mo se ani gie mo so meboa when you do analysis na wo hwe se de asem to Job ma hwe se de Job woska hwe de se de Job wo security Job agidin kese wo yeni pa kese oni obi ani problem eye den asem se itumi to abrantia na fini Job oba aburu okay so te ase enso se ne nkoso no na eye bonsam bia ne nkoso no ni kwanya ebie ma no ni se de ono na ye kase e wo krom ho no wo big platform na obi oba na nkrofo asori kan Job 29 the level of Job na so obi owiase why ya my Bible so radio station or TV station e bia wo ni sa okay my Bible so kasa na nipa yedin oba na nipa so na princess aso de nsa ye nu akone so powerful say na obi twen ne ho wiase no so abrabon koyi a bibi etato wabrabon so koyi a bibi tato is either so maami ana papa lay foundation bi ana mo ye niam bi bom paye eku bibi ema wo okay either say ye bibi so tia wo and now level bi a wo ko bia no e was say we intentional security spiritual powerful intentional okay eni kwa say we live in a vacuum say bi de bibia ntumi nyame and na level bi okodu a was say we change wo korfo krom bo ho ban oh okay we level of spiritual protection cross us no level bi wa wo kwa age bi wa wo du a was say sesa protection first na me dan na me dem na me fa bogla proof nya dan entu no bi amfa me me boa okay me bedu me bi na was say bogla proof ye de etu afi me bedu me bi ama sise me di security door no be miensa door no kra ye bi nkwa ye security okay what I say wure mu kwa CCTV camera ansana de ebele de etumi ma nipa vibration what utwa me window kura chi a bibi be vibrating ti says CC na anya djuma na ayi we na anya djuma kura vibrating keke eti ma mu se obi ba me dan me tim ana me ka me tim adentia because me come anim na awurade peja me na me gina ne ade no me ho nsam bebre aho hi bebre bone ba na Yesu ye ya nkonfo tan no bone ba na Job ye ya nkrofo tan no pese mount ase se ade a ato abrante no a bit my spiritual implications okay a bit my spiritual attack menya no sofo okay menene ni nkomo but ye ma yetumi analysis na training adifo pen me da ho tete adifo kroma Ghana
we shall so for teen a D4 now, I will be maybe first or second or third. A D4 family is more than 15,000. So for D4 for over 22 years in and between a D4. Into a D4 your problem of maintain. Sorry. It me fast up to an analysis. Yeah, a spiritual search, a woman who says we if he air coin. Now, Osha Brantana Samana Tonona, and your qua. I was say, Nebusia for the Yerenominian, a room. Nanyame Buana of film fear. Now, who bomb was system no, or increasing. I was say, I was afford to me a comu. Quadia we nyadicatuao. The atono, Senyamia Mamua. Yes, one yard doma. Nayamiano, then in a year. Nessa Nabrabati. O say who buy Sabranti or General now say put promo yes, ya cutting it, sir, and you're cutting for stars who kuma. We a star, we a footballer, we a musician, we a radio presenter, journalist. Now, oh, call when you nyame ma platform. Oh, gain momentum. We are software. Number one, check our spiritual fathers, no spiritual backup. Number two, check a quantity no more demands. Our software and some telephone or mobile spiritual ye phone or mobile fathers or mobile. I was saying they need to change your level of sacrifice and level of protection system. Oh, call him now, says no. There you are quantra. Yadima will be the president, and the man MP. So what I say, Papa, not I say a quantra. No difference Womb, levels womb. Papa, you share your brack with Shadmon when you are. You are worrying, a yen and no more with Siaco. Ghana has seen him send a hints someone at sea, and Sunny a debate will be better Nakunaso on Tanaso Keke, the titans of Papa Yawa. That is also soon from what a near form, and near my course ye, and son of Betanaso. Who finishes any mechanic or Yenny Pebia Sekeke. And a basic day now will be an area in its Yakunaso. No, go share the ones to be a word Bruno, or your Biaka na spiritually, never be said it's in your fantasy. A main doubt to say Kofia Dumanam Hono, Sebi Indiano, only spiritual protection. Men doubt to. Because I've read this star, my shadow, my carino, my hen wheat. The only thing I can ever say is complacency. It me cheer pa. Trimude. Sometimes you need to be free also. If you are soft worker. Covenant I was all yen or near my was all yen. Why we are sent Nako? A bit me, ribbit me fee. What did I make an answer? A bit me a basa. Then the Asma being Kakayano. Level of matching power, no, so very important. Level be a wukobiano. Nipa bi abetwon ne obia akonya bi abetina so bia yi bi abeduru no I was so hwe se wachi bambo no e maache so what you say and also e betima a problem because nipa bebere wa first na ne level no en na kwankyera o ye na ho bamba na okura na ye okay baba bi obabedu sisi ya na wabra no saa ba ko na de toma no e mere bibi bu ma betima aden ate nti oso sesa saa ntoma no en kuntunkuri ne mu yedu patriotic them can see all these things are some of the signs a bit me cause a problem to a person. Then there is a superior power. If we are saying I want level be there's a certain higher power be or also all power two na se akonya obi pewo akonya woteso akonya bia woteso bia mebura akonya ya woteso e bia be kasa wo de wo bi fi se wo hu ni sa o sabi obi bo ho mpa ye ho akwankere o pa betina so o si papa so so ti ase enti de bia no e wo se wo ma wani ba wo so wa mo wani am ma wo so kakra bi pe obi be yu na so obi yu wase akonya na fi ti wo se wani ba wo be pray then finally a sign wo a sign edini pechi yetumi to ne ama di wachi sansa wo ahobambo nti ne guachi saa ne guachi just one mistake na to hwe emra Solomon David be di ade no
ɛna akoa bi edidi natem ofi no tidako no ofre no ba na hemfi no se wo edidi matem back me if so why adwuma mpapa fi ache ba fa won sato misra so na hye nkom na hye bo se wo ntu kwan da wo no abusuafo mu ntu kwan da no se oh wakum kofo bibiri na se me wo so nkum na se me nka se me ntu kwan da me hye bode se ne apam de anya we no ne kwa apam on de bi kwa apam se free na kom me ntu kwan da 3 years no ntu kwan da one day na ni nwan ne nkola de ni nwan ekọ esere akodidi omudu border no na nwan no cross border no mko the next country and obi be ka kire no no was oh wo trap onkoso no yes okofa ni nwan na ide aba to trap onkoso no coin no do border no cross ko another country and a security man ba ko that day na branch na hye nkom wo hye bonno no ehun se papa na tukwan but oni bi se nwan na ide agera and okaka kire ohin do bi se papa na woni ne kwa apam se muntu kwanda no wajitum so ntu kwanda watu kwan mi wa true story papa ni ntu kwan mi nyan na ayira ko country ni so no okofo maba enti okofa ni nyan ni wie na wo ba no bedu border ho na police for na soja fo gina ho na mo kire dadua mo ndin ko ma wo hene na sign ya de ne ko ene ase wo wa shebo ya mana nkasa wonya na ase bo se mi ntu kwanda o se yan de na tu kwanda na mpacho be se hey to mkuno vroom before no be na no cast or be kasa no the best amount ya say apam bi ni asan bi di ni pa bi achi okay or how be breed di ni pa achi ebu a wa hyebo bi na di wachi sa sansa wa ho bambo nti uncross level ni nti enyaw but the moment you cross the level e beti enyaw papa yenhwe ye de enkomo no ebe wie na yenti ketwa nhwe na afi wo de wa no asembetwa to atodua abra ye bra Kofi Adoma na ware nsem beto monten so no ebi mo be kire se one ne first wife no endi ni ye apam bia na wo ne ye ntam se wa hye no so be ware no no kwan ofa so wo di ja no enya kwan pa so no eno nti na ebi kwa kire se oba no wo mo ni oba na kire se wo kasa su etia Kofi Adoma ebetimi abase se ne wo kasa apam ni esan wo no ebi asa apam na o breaking your first wife no eno na edi na chema enesa esan yakwa sign no na well ebetimi your voices be brave okay ebetimi abase no ebetimi abase nipa woni o madi nsa woso ebetimi abase nipa be brave a woni o manya problem be brave ena ebetimi edi na chi esan de na to be brave okay na be brave ebetimi abidu achi se de me kan ya no na di wachi sa twen da obetofo okay twen da obenya asem twen da obenya mistake na tumi enyawo ebetumi so abasa so one na ni yie no na amane basa ebetumi abasa other voice na okay mini o kasa odi nka kasa brante bi so be ka so one na ye nti wadna ko etube no on so we star sa na obetiti ankofo bebere so the moment we be star no nipa bebere obo na ko na sem no enya sem bi anso no obenya problem okay I wasn't quite ase so on tiase no no enya problem so the asenti ebetimi aba ne bebre ebe de me kan say at the end of the day no omun kwatena se na omun kohwehwem yi na omun pe ne pomasi bere asem no na said the brante no every 2 years bi asaboto no o stadia every 2 years bi asam kase ato abrante no ato no baako ato no mienu miensa so ni ato no enye kwa okay na oman hwe ya ebe katena free system ni mame ensem to a nya nsem no nko na ya ne hia o ba platform ekura won wan hwe abeba no obi afa ho okay what you say because once I walk up a certain space and conform be a space the moment one day you go off people take over the space okay they no know what so much no more preventing na mo hwe na dem kan akire Ghana for ne telefone nyina na say we ase ehu na nipa nye okay including me and tie no wa otie sister obi anye what you say obi anye everybody is a potentially wicked okay nti wotewa no wa pa hobambo ena hobambo no entina fa kon entina di agohwe na se ba bia level no kono osofo na na se spiritual power na na ba bia ukoye emmoa wa na asesa no okay ena wo ko wani mu nso a
no wa hwese obi increase your spiritual connections no spiritual covenant first na be am fasting be 21 days na boa me and am 21 days and to me fa me call level because adwuma me kura any position me kura okrom ha sabi me ba me kire o ne ba ko osofo am de nipa be 1000 no me wa asofo ese masen kwa be 15000 ama odeni omo me san so te akonya so as patron me asafo ache e wo krom ha o nkra bonten so Ghana ni Kumasi ni abrante ama badani asafo ache ya bom asafo ache e o gamanche gamanche asase so gat traditional council no 12 gadangbe council no asantini de ede na betna so say me benya sa position ya de amame ya sanso aye me United Nations Peace Ambassador ama Ghana me ko United Nations e kasa e ma wiase nyina tintu fi se we eya agro enti 21 days na first na me dey ma sori wo aye school dem no enu abetima ho na handle me ne papa enti safi wo ti ase because the positions na ba mpanifo obetimi frem pani part mi frem say wo de na wo ye ukunya sa akunya no kotena so enso bi na me nya ahwi obi ntwi akapre me nim ho hwe betimi ba bi ene nyame de sa akwan na ye de bre na nso spani beto ye ne ya penifo bi a wo mu na nkom qualify wo mu na nka ese wo no se wo senke adi sa position mo ne amfa ama na abrante ya de ama me ayo mo ya nti enu kwa sa metena wo de me sa sha me de fam se obi etime nyamre obetima ya owe okay obi betima ya owe koma me so obi betim de kosua keke abofom eku aje wo kra afiri wo nsam obi betim de appetition demons no wo kro mo mpa wi o mo mpa de pa o ahun fini abosom no mo kro ma na nya range over no mo pa o okay enya jiwa gon no mo pe no mo de ku man kosua ba ko obeji enne ya wi ase kona nim ya enka demons kra nka mo ko manim kakra omo do mo sesan yo appetition one snap e fen say kota eno mugu so appetition kota demon ne beji ase o appetition kota o ti ase wi ase obi akona nim first oba na koto ayi Motorola ma no ene oto Motorola ma no obeji enne iPhone o mo pe a demons nko ade o mo de bia appetition kota na de kosua ba ko o ti ase eti entna ho eni agro se ye Kristo som na wo som a som ni ye ena Kristo som ni mu no akwankire wom ma me akwankire ni mu anka Yesu wo hia abrante bia na ni efrefa na mafra brem a wo bompa ye ma na Yesu bompa ye ma na Yesu nka nche ne se konsuom ko wo horo wani ka Yesu ntintasuo mu fom emfa mfra dote emfa mfra abrante ni se consume ko huru wani mansa na ho atɔ adan na obi de o hia na o ka kyɛn sɛ wo de kɔ wani ate ne nani teye na obi de o ka kyɛn sɛ wo de ne de enye aniti asam wo de ne de consume ko huru obi an ne hyebra wo de obi an ne hyebra ni problem wo dem mu akwantere okay ane de wo sɛ wo ye wo ta se ye wura yie mu fufuru se kɔhwe asofo a eku altar so empenifo obi ye 90 days ebi ye 120 ebi ye 70 na wo abrante wo ye star kakra wo si bibia na hwi ni wo hwi wo prophet medase abusia Bishop Sam Owusu na ene no atwetwe enkomo no wiase wo si bibi ewo ho enu nti se wo bobra ne dru baabi na wo hwe osofo ne entimi sesawa sesan osofo no sa wo source na sesan wa wo sesan source no se beye na obenya wo nkwa edidim na watimi abon ho ban ama esen bi a etu nipa mpofiri mu wo kwan mu no ebi ama mefiu awram too much GH na woni kuso a wo hwe mesro no emi subscribe button no so na wo de bell na ka ho sa no upload bi aba onsa ebetimi aka me ma refi so beja wo comment so e wo video yi ase e de ama me dark gold eni edi ameje so makra